Phukon Ben PD Sasikanta Timong Ami Phikekai BJP atumsi Worengang hoi long chot ji pu EM Teron ki pu aputhak APHLC Mahamaya CC Ben Pherangkya mai kangni Dilaya long king hoidu kenep dun long Kardong pini prime time long penili sami merina hansepi Karbiang long lapen angtana de birta arjuponik tha Pinia da por phai kresi malong volong komaji along kedo Karbia hitialong United Students Union of Karbiang long asong hin pen Karbiang long la pen West Karbiang long arlo long kresi development block ang bong sarkar pen kiduk kela kara dapan kepanong pi PMAYG ahemso kikim kerang aron re la pen ketangte dopik Bangsa puthak ahok pedalam kachini ponji aphanpura usuka pen DRDA PH asai hemalong RTI alo jokponlo Kidamtang surihini ra kre troxy pen surihini ra inkoya ningkan long kre isi development block along Haru kre isi ra troxy kepra isi PMAYG hemso kikim kerang patang tedat pusi RTI report along paklang pong Lasila so puthak CBI pen ketarlip padoponang jipura Batai KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang DRDA EM Madhuria Dhekel Phukon atumaphan pinpura lo pajir pon Sata thangna da sai dengpon pedal Ning ki pung chipak langsi pini bokolia rong supia long USUKA pen DRDA EM Madhuria Dhekel Phukon DRDA PD Sasikanta Timung ame phike kai padopondo Usuka long live Students Unity long live MD Phukon Sasikanta Timung lapen BJP asong aphan kapin rempon ki hang taramase sining longle paling lang hirben kachesong par ong plublo Pherangkya thengno usuka tiripi amaya maipu bibison teron pen kaning jepon ki PMAYG hemso kikim kerang aron re lapen kitang te dada puthak rara tum penangan akoi keklang rolo bangso puthak ahok padalam kachini ja phanpura RTI alo jokponno Surihini rakret roxy pen inkoi dihina ningkana hut 1191 PMAYG hemso kikim kerang patang tedat lokusi RTI report along klang hamlo Bangso puthak CBI pen ketarlip padoponang jipura KACCM Dr. Tuliram Ronghang DRDA EM MD Phukon Panchayat and Rural Development Commissioner aphan abatai pinpura lo pajirpon Seta ajar saita dengpon pedat BJP atung zero tolerance against corruption mate kichokang huasai claim buke kapacho bai tek tik buke klang daklo PMAYG hemso kikim kerang kitang te dadalong adai kido blog video JE gram seva katumaphan nep ingnangsi hem kangsam thap enan jipusi KAACCM Dr. Tuliram Ronghang pen herangkya mayalong pangdakpon Bangko ana video JE gram seva kaphansi nep ingnang pon pen hem kangsam kibeng pon loma KAACCM Dr. Tuliram Ronghang pen rara thengno angthek paklang ponon Corruption mate kichokang hu ke claim pon atumaphan sodaka kangsai Padoponji pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdakpon Nasi Karbiang long pen West Karbiang long arlo long crazy development block along PMAYG hemso kikim kerang ketang te dada puthak CBI pen ketarlip padoponsi arai ke dove katumaphan sodaka kangsai padoponsi angthek chepaklang ponon Jongsi Prabjin pen PMAYG hemso kikim kerang ketang te dada puthak CBI pen ketarlip padopon pe pulote ingtang rak pen kachesong padopon po kachesong pon hut so luk so dak dokok pulote KAC kachari kethe kidinga tumsi adai che enangji pusi usuka tiripia maya maipu bibison teron pen pherangkya thengno ningje ponthu কেলেংকে ৰাইজৰ বাজেট বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি যিটো প্ৰকল্প সঞ্চালকত আমি এখন RTI কৰিছোঁ RTI কৰাৰ পিছত আমি এটা ৰিপৰ্ট পাইছোঁ বা প্ৰতিবেদন পাইছোঁ যে আপোনাৰ 2017 পৰা 2020 কাৰ্বি আংলঙত 1191 ঘৰ এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াতে বুজাইছে যে তেওঁলোকে বহুত দুৰ্নীতি হৈছে বহুত কেলেংকাৰী কৰিছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যিজন বিভাগীয় EM কাৰ্বি আংলং টলমাছ কাউন্সিল বিভাগীয় বাজুৰ্য দেখিয়াল পকত তেখেতে বিভাগটো চলাই নিব নোৱাৰা ইয়াত উদঙাইছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং টলমাছ কাউন্সিল যিজন CM বৰ্তমান যিটো CM তুলিৰাম ৰঙাং তেখেতে কৈছে যে সংবাদমেল পাতি যিটো PMAY যিটো গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে তাৰ যদি উনিয়ম কৰিছে দুৰ্নীতি কৰিছে এই যে BDO হওক যেই হওক কামচিব হওক তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰিব বুলিছে তেখেতে সংবাদমেল পাতি কাৰ্যকৰী কৰিছে Pinila soa saya long usuka tiripia mai kongchun bang jintu hajarika penchenglok ongdung usuka asongja atum chetongdung
havar ki hat pen harsing rong pi Karbiang long loi BJP atuma phan ansi vorengang hoi pi ponchotpu EM Lunsing Teron kaningja puthak APHLC Mahamaya Constituency Committee atum pherangke amai phaponsi ningkang samse kachepaklang pon Kedam tang jang mi poni phai kre hiniar ni APHLC Mahamaya Constituency Committee ame thang sa hemalong pherangke amai ke phapon Pherangke amai ke phapon alam thela ke kedam tang jang mi poni phai trover ni EM Lunsing Teron pen kaningje BJP aphan vote ke jogabang lapen BJP Mondol Committee anparta BJP klembang phetum aphan si vorenga hoi pipon chotpu aputhak si pherangke amai phapon lapen ladak niltum non saput CP an presita ni kamake Bharatiya Janata Party ini vote ke jog bang lapente so party ke pangtang committee along member atum mondol along klem bang member atum lason atuma phansi sakuritan ni pom Pherangke amai long alang lituma hin pen kaningje pon laki EM Lunsing Teron lapuson kaningje ke chok cheta ke li thu vikan lopusi ningje pon lapen Mahamaya Constituency arlo BAMA sadlang ki untang thekser ari se jangatum BJP along dunde pulote vorenga hoi long leloma lapen BJP lo pulote thek theta lang leloma puta karju padopon tentang April ceklo tarik terokani akai Lunsing Teron EM akai alang li kaneng je pon alo alang li tu malong ki claim ka cipaduk pon mondolong arpu do claim bang pitu manse vorenga war sai pi ponchot sini tum jasimet ki pukang tung len lo dak abang ke thek ki re abang lang le lo ma ke thek the bhak lo ma alang li tum long ka cipaduk la thek the pin pustamil la tu ma phana vorenga war sai pi pon da lo ma labang sini li tum bang ke pin lang tum ham pi pukang tu Anparta kidam tang suri hini ra kre trok si aning kana lompen ki duk det ahem aphan sarkar pen ke panong pipon PMAYJ ahem so ki kim pipon non anta ke patang pi pedat ke lata BJP along my meeting ki dun dedat mate BJP along ki dun dia potlo ma poda karju padapon unane 2016-17 lapson hemso ke tangte dopiglang hola haya hi mi pi to mabang ke meeting dun thek that putong la so hemso patang pi pedaloma lapen mate hola non ke charli ke thek o to mala tum BJP a party dun that potong la tum han sakur pi pedaloma lapuso Mahamaya Constituency Committee amai phu Mongol Singh Teron dun mai phu Dhoning tia tumpen danglok Mahamaya CC claim bang phu bang phia tumpen si bang so pherangke amai phapon lo BJP along la Mondol Committee det tong goreng abar sang claim nang chot pama rong halo all Mahamaya laili tum angkang Mahamaya 15 nong angkang along hime jangre asoma tamane ke BA pass doji komane ke MA pass doji lapen hala bang so muni da phan ke ilitum goreng abar sang nangneloma lapente alang li laheloma ante karbia khai phan kapaching thur awar sailoma lapen puriwarton po alang tum kaike kaningje latong puriwarton ma Dogmoka ben sem singing ti Karbiang long lan Kidam tang jang mi poni phai hini pen troxy an the learning app atum pen phong nia phong online handwriting contest mate amek ke make talk ka chepatia long ke haya tuma phan nong e pen nong namalo hai hui ki pipon The Learning Lab a CEO Pranab Singh Teron lapen Arya Sang ho tumpen patir piponsi kedam tang jang mi poni phai hini pen ni phai troxier ni an phong nia phong online handwriting contest paman ponlo labang solong Karbiang long atoka no kedoan lo charli bom ingdeng ner ke pen degree an kacharli atuma phan panong piponlo bang solong kabdo kawe bang trok ner ke lo charli atum chepati dunlo la song bong pen ke hai atuma phan kedam tang ni phai kre hiniar ni an ke result mate ang thek paklang ponlo Laso kacepati long keceng sianong kacepalong tu nabang phu abang phi lake Sami Angkita Majumdar Pranab Jubilee College pensi keceng sianong cepalong dunlo lapen la solong tangka suri plia check certificate setami cepalong pondo lapen adun thonong kacepalong pon lake thare Danyon Chinthong Diphu Government College pensi cepalong dunlo la solong tangka suri hinira Bharat Roxy lapen certificate setami cepalong pondo Lapen kethom angdeng anong lake Sami Rebecca Goite Diphu Government College pensi cepalong pondo la solong tangka suri hini lapen certificate setami cepalong pondo labang kethom atuma phan setami The Learning Lab a CEO Maiphu Pranab Singh Teron hin pen nong pipa jir ponlo labang soka cepati ke pamana long Pobitra Rongpi Nilip MSc
Madhuram Lekthe, Secretary East Karbi Anglong District Committee EKADC, Elias Phangcho, Vice President Nilip Mandal Congress Committee, Vincent Ronghang Nilip BLCC Chairman, Philip Teron Borjan BJP Mandal Secretary, Barnabas Killing Rat Sai Klembang, Avinash Ronghang KFA Abari Maipu Lapen Penangan Kithe Kidingatum Cherap Chetudunsi Bangswa Sai Pachun Ponlo. Halapu, the Learning Level CEO Pranab Singh Terong na pen chunbang Bijoy Kilinga tumpen bangso asai kacherab duna bangphua tum ana phansetami ningak long pen kachoro pajirpon. Choki hola pen Sonjit Crow, Karbi Anglong Live. Kedam tang jang mini phai kre hinia ni kang sam por phai pho malom dilai towar kok thom ka che tok along kai kia son thak thak towar bikiri ka kuruga sai deng bom hut ihum MN01 AG 5829 ECCO agari along John Pho keng hoidu kineptun long Dilai police station angkang lapen manja range ke parlo dilai towar krong pli ka che tok along kai kia son raikom sai khiatum kiri ka kuruga sai ke deng bom hut gari hum along pen John Pho keng hoidu neptun long check lo जंगल से पकड़ा Bangso hut king hoidu ke wana bangphu Muhammad Zanab Khan pen pangthek pon Kachingnang cheka bangphu kachethan pon atengke bangso king hoidu Manipur pen wansi Guwahati rong sopia long an ke pali jia phansi ke wan lapen armu okso long worengawar sai ke claim pusi amethang ama chethan pon ये लाया कहाँ से? मणिपुर से लेके कहाँ जा रहा था? गुवाहाटी से आप क्या फौज का आदमी हो? हाँ कौन सा फौज? IRB का IRB कौन सा कितना नंबर IRB? थार IRB कौन सा स्टेट कौन सा स्टेट का IRB है? मणिपुर तो ये तो वाइल्ड एनिमल है, सब तो जंगल में रहने वाला चीज़ है, आप गाड़ी में लेके घूम रहा है। कागज है नहीं नहीं है कागज इसका कागज होना तो जरूरी भी नहीं, आप कागज मिलेगा कहाँ से? ये सब का तो कागज नहीं मिलेगा ना। वो पता नहीं सर वो पहला तो है ना ये Lahorizan East Division Beat Officer Mongol Singh in Hipen Dilai Police ari deng pen labangso mara dapi chepari deng pon long lo Alang pen kiputu ken non amat manja range long si pon det po hadaksi senior atum pen chingwai si pu PC ke claim pon angjima bangso puthak chingki je than pon thu popusi pachini pon ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো দিলাই তিনিআলি আমাৰ যিটো নৈমিত্তিক মানে চেকিং থাকে এই চেকিঙত আমাৰ ডিউটি পাৰ্টিয়ে এখন ইকো ভান মণিপুৰ দিশৰ পৰা মানে আহি থকা অৱস্থাত মণিপুৰ ষ্টেচন এই ভানখন ৰখাই ছিগনেল দিয়ে আৰু ছিগনেল দিয়াৰ পিছত ড্ৰাইভাৰজনে কাৰ্ডখন উলিয়াই এই আপোনাৰ ফৌজৰ মানুহ বুলি কয় কিন্তু তথাপিও ক'লে চেক কৰিব লাগিব আপুনি অকণমান আমাক সময় দিব লাগিব চেক কৰিম গাড়ীখন চেক কৰাত তাৰপিছত এই ভানখনৰ ভিতৰৰ পৰা 5টাকৈ চিম্পাঞ্জী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ সক্ষম হয় चिंपांजी मत ला थेरो ला दिलाई पुलिस बन से हेनवर नंग पिलो ला से नॉन तो मंजाने साल कोन लाके डाक जॉन फोडो सुफु से नॉन ला जॉन फोटा मंजाने से कोन डेट कोन kalau dak pen na lo sa ko ke ponthi ason लाके पेनो वे मंजाने से बिको को ला से पेना बदाप से जता चिनी पो तो ला dak से को ने तो मको काडो वे सार्टोमेंट में चिंग बाई तो को ना से पोंजिंग ना कोन से हेनवर मन ला Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Bangphu kangwaya pornang te bok boma jok rada kisunga hut kar jabdun thiba bangphu phansi ingwai pornang ji pusi phulonia rada tumpen ke hang pedo Pinini phai cricket homer ni por phai hinia por malom phuloni constituency ka parlo kamat ti sorong langherang LP school along mensing rong pia phan ningka chethe ningka ching samara da tum pherang kya mai kang ni pon Kedamtang aningkan pensitami BJP sarkar ingni neang kopen BJP kar jap thip mensing rongpi alang liphansi non ke wang GMAC kilega hut ke BJP pen phulonia hawara phan ki alang liphansi MAC ticket pi ponang ji pusi phulonia ra datum pen ningje sar pen samni kita dinisan angang si kininje lo sar bai tu tinta nasi mo pen kininje ason si kininje nang po kado betai ning si bet donang po kanin ba kala
alang di mensing rong pi pi la phane ka do beta ning sikat kan matha puti nisen to ka do beta kalima kala ka do beta heti la mensing rong pi phande ni mathana jok dun na tiket palong dun jia phan bot idun na ka do ka beta hedi matha pet luma di Jong sinili tiket long polote ke damtang MEC atum kipachun kepatang un e kepali un e ason an nili pachun pipon edji lapen pale labji pusi mensing rong pipen ningje pon hok rat tu makari yong sinili phan aning hang penang pahai dun ma tiket tanang pipon prote aleng ke dinga tum ta nang matha pon prote nili phan ansu se ke bang jilang long an ke nili ke klem kon ja phan sini mili methang betame daitu chen pon lo apen angton anu tin phan ahum tin adon tin area tame nili ke dam pet ja phan englong arlok tame na hok tame nang ke hang rong asu rong rat tum nang khang an ke nili kiun an ben ke nili cherap dun jibusi nili alang litum phan ta cecak te kang lo apen ke bang jilang an ke alang litum pen sinili ajar kam tame klem pon ji alang litum a decision pen pe pulite nili methang yong ke nili klem pon pe lasin non pinia along sitame pinia port sitame alang litum nang khang ateng ben sinili dak koloni homos tilong nili methanga kam aside open sitame nili dak a port chen pen sinili pini dak wang nang ko kateke rat makar ini phansi nang ke jong ko kosi tinili dak wang nang ko lo Puloni pen dirchuna rongpi Karbiang long live Russia President Vladimir Putin akemangkichun arni ke ongapor pen Putin ke hangpon Ukraine army military atum Russia thengno ari chirung ponangpo la so teng pen sai jok je Mariupol Ukraine along bangsuri si Ukraine military atum ari chirung pontanglo Karbiang long life pen nang lituma phan thedung abirta puthot nang kapachini pontho abirta laposon henlo Russia adet pen Ukraine nang bong kacharwo abirta ki jutlo putong nang litum kitin ma der hiniang bong ron thama kacharwo ki jujiang ring avilang Ukraine lapen Russia ang bong kachedan pon pinian ni pli kebra sir kep arni pleng tang lapu ni pli kebra sir kep ke pleng arni Ukraine amai phu Volodymyr Zelensky ang hopen international abirta long thedung alam the non hejong paklang pon Russia army military atumpen Ukraine along nang teng thenglo pupen bang pharoi siang muluk sosia phai aprang dam dam la songbong pen soar lo la pen thim somara tum jasmet aprang dam lo labang solam Ukraine president pen than pachini dak la puson se Ukraine mai phu Zelensky pen international abirta long klar dak pen paklang pon ni phik kebra sir keba por Ukraine pen ta un an charjab dunlo bonta jang mi po acheklo ni phai kre ke thom arni bang suri si Ukraine army military atum sai jokje Russian army at hengno Mariupol along ari ka chirung pon abirta longpon International Desk report Karbiang long live Pini prime time abirta ke lapuan se kang toniklo